prihvati. Ok, ove godine 16. put je održan Peace Symposium ovdje u Londonu. Koja je njegova poruka i šta je kalifa rekao? A danas smo susreli sa halifom i onda on već govori o tome. Kaže, prethodni halife isto su pričali o važnost mira, ali od kada je on postao halifa, odmah on osjetio da sada je baš je potrebno za svijet da damo ovu poruka, ali neki drugi način. I zato je on počeo prije 16. godine posebno pravi jedan simpozijum mira i ove godine bio 16. i tamo smo čuli više od 30 država su došli ljudi, dolazili su ambasadari, ovi političari, novinari, dosta, ali point je o tome, halifa puno sada upozorava u svijet zbog treći svjetski rat i on kaže ako to pojavi i još dosta ljudi koji pišu o tome, ako počine to onda će biti 90% ovo svijet će biti uništen i to je puno opasno za čovječanstvo. I zato svaki on pokušava na svaki način da ovi političari ili ljudi koji vodi ovo politika i svijet, da oni shvati ovo poruka, da vrati prema mir i onda bi mi očekovali ovo bolju budućnost za naši ljudi. मोतबर मोतबर नहीं होता मोतबर